ndagusuhuje wowe ukunda kudukurikira, uhaye ikaze. Iyi YouTube ikorera i Bumbogo rwose nta kintu itazabazanira. Bayita Bumbogo Real Estate. Nimba ufite na mugenzi wawe utayizi ariko akaba akunda imari za make, wayimusharinga. Aha rero mubonye ko tuvuye ku muhanda principal, tugiye kwerekeza ku butaka buri available, ubutaka buguze amafaranga make cyane. Urabona aha tuba turi kwerekezayo. Aka video karafata iminota 5, ugerageze rwose ugakurikire, kuko uyu munsi niyemeje ko ndi buvuge kugeza rwose ahari irangiye bitewe n'aya makuru. Ni ahantu hahagaze miliyoni 3 n'igice, ubuso bugera kuri 2,500. Ni hanini cyane. Izi ngendo zose mwabonaga twakoraga ni ingendo zerekezayo. Ni ahantu, ni mu cyaro, ariko icyaro gishobora kuzatera imbere. Navuga ko ari ahantu harimo inzu mu kanya ari byo mugiye kubona. Ni ahantu hanini hafite parcelle ngari. Urabona ko haratuwe, ntago ari iyi nzu, iyo nzu yindi iri haraguru yaho. Ni inzu iri haraguru y'iyi ngiyi mubonye, ntago ari iriya. Reka tuzamuke tuyikwereke gato cyane, gato tutegerezeho gatoya tuyikwereke. Mbese parcelle y'iyo nzu irahera aha ngaha uri kureba. Uraza kureba urugendo turi bukore tuzenguruka iyi parcelle. Ihere hano aha ngaha muri kureba, kuzamuka kugera kuri ariya mazu. N'ariya mazu arimo miliyoni 3 n'igice. Bibwire mugenzi wawe, bigira mugenzi wawe ngiyi ni deal. Ni ahantu ushobora kuza ukaba wakororera. Uhava uva aha ngaha ugera ku muhanda harimo kilometero 1 n'igice. Ubyumve neza, harimo kilometero 1 n'igice. Ndaje mbereke akandi kamari nari nashyizeho, bamwe mwarakabonye ariko karaguzwe kuko kari akamari. Noneho iyi ngiyi ije yo ni rurangiza, kuko iraruta kariya. Parcelle irakaruta buri kimwe cyose. Iyi ni deal. Murabona ko atari n'ahantu habi, ni ahantu rwose mu cyaro cyiza. Uva mu Bumbogo hariya za Musave na za Birembo, ushobora gukoresha nk'inote ya 2 bitewe n'uko essence yahenze. Uhagera urumva ko atari na kure. Dore ngaha rero reka tutembere iyi parcelle, uyirebe uko imeze. Aya mazu arimo ngayo, urabona ko ari n'inzu nini, inzu nini cyane ifite n'ibikoni. Uri nk'umuntu ukeneye ahantu ho kuba, kugira ngo ukomeze ukodeshe mu mujyi wa Kigali, waza ukanahagura. Ukahagura amafaranga ntago ari menshi. Parcelle yayo rero sasa ngiyo iratambika ikageza hirya kuri ariya mazu yo hirya. Ndaje mbese ndakoresha igihe gitoya, byabaye ngombwa yuko mpirukanka kugira ngo mparangize vuba. Ni hanini, hageramo hirya. Nawe urumva ahantu hashobora gufata ubuso 2,500. Ni hanini. Ego, ni hanini. Nkeka ko wenda amakuru y'ingenzi n'abanyaguhaye. Ukeneye kumbaza ibindi birenze ibyo navuze, wampamagara. Nimero muri kuzireba kuri screen, kandi mujye mwibuka gukanda subscribe, kuko hari ukuntu wirebera video utayikanze. Burya jya umenya ko n'ubu utayikanze, iyo video ushobora kuba ariyo yanyu mugiye kureba yanjye. Birashoboka cyane. Murakoze rero, turabashimiye. Mugire ibihe byiza. Parcelle yayo ngiyi iratambika, ni nka kaburimbo. Murakoze.